बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आथिखालाव जे सोलिनाय आयेन बेरेखा माखासे हाबाफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानि उननिफ्राय जाखिनि आयेन बेरेखा जौ जुवा फां ड्राग्स बेफोरनि जे बाहायथि एबा बिटिआर ओनसोलाव गंबा जिल्लायाव जिखिनि बाहायथाय बे बाहायथाया जोबोदनो मोनसे गाहाय थाखोआव एबा गैयाखौनो खालामनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा। 2020 শান্তি চুক্তিৰ পিছত মদ ভাং জুৱা ড্ৰাগছ মানুহ সৰবৰাহ আৰু আন যিবিলাক মানে বেআইনী সমাজ বেআইনী কাৰ্যকলাপবিলাক যথেষ্ট তল পৰি গৈছিল। आरो बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखायै बाथ्राखौ बुंथिदों थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथायाव गोबां खस्थ' खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद मोजां नांथाबनानै जे आयेन बेरेखा माखासे गेलेनायफोर जौ जुवा फां ड्राग्स दा बैफोरखौ गाहाय थाखोसिम जों लांनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे आयदाखौ लानानै जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लानानै जेखिनि बे समाव एसपि डिसि बिथांमोननो जों गोबां खेब खावलायनायनि गेजेरजों सोरखारनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जों बैफोर जाखिनि आयेन बेरेखा हाबाफोरखौ जों फोजोबस्रांनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव दाख्लै बावै जानानै थांनाय बिसायख'थि एबा बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो दा आथिखालाव गोबां बिथिंजों आयेन बेरेखा माखासे ड्राग्स भां जुवानि जे बाहायथाय बे बाहायथायखौ जोबोदनो गोबां नुनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। नोंथांमोनाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुदों जानो हागौ समाजारि बिजोङाव जोबोदनो मोनसे गोसारदों जे बे समाव दावदै खेलानिफ्राय लानानै गोबां गेलेनाय बायदि रोखोमनि गेलेनाय जाय आयेन बेरेखा बै आयेन बेरेखा गेलेनायखौ नोंथांमोना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां नोंथांमोना नुनो मोनदों। माखासे नोंथांमोना नुथायखौ बे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन गेलेनाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै आथिखालाव जिहेतु सोलिबाय थानाय जे सिगांनि सानाव जे सोलिनाय जे दुर्गा मेलानिफ्राय लानानै आथिखालाव लोक्षि मेला सोलिबाय दं एबा लोक्षि फुजा जागासिनो दं बे साननैसो सम खोन्दोआवनो गोबां बिबांनि बे समाव आयेन बेरेखा माखासे गेलेनानै रंजाथाय बे रंजाथायखौ फुजा मेलाफोराव नुनो मोनदों जायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ खावलायदों जे बे समाव जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय लानानै बे समाव पुलिस बिफाना बे आयदाखौ लानानै जोबोदनो मोनसे गोख्रों खामानि मावनांगौ आरो बे समाव गोदानै सरकार फैनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा एबा बे समाव बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो खावलायदों जे गुरैयै खावलायदों जे बे आयदाखौ लानानै एबा बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव एबा बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफोराव जे गेलेनाय हुदाफोरखौ एबा आयेन बेरेखा माखासे गेलेनायफोरखौ थाबैनो राहा लानांगौ आरो बेखौ राहा लाथारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा खावलायदों जे बे समाव बे आयदाखौ लानानै जोबोदनो गोसो होयो आरो बे समाव जाखिनि आयेन बेरेखा गेलेनाय एबा जौ जुवा भां ड्राग्सनि जे बे बिबांखौ खमायहोनो थाखाय बे समाव सोरखारा खामानि मावनो नांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव थारैनो मख'नांगोन जे बे 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानिफ्राय माखासे बिबां एबा 5 बोसोराव जौ जुवा ड्राग्सखौ जोबोदनो बिटिआर ओनसोलाव गाहाय खालामनो हादोंमोन एबा गैया खालामनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। 2020 শান্তি চুক্তিৰ পিছত মদ ভাং জুৱা ড্ৰাগছ মানুহ সৰবৰাহ আৰু আন যিবিলাক মানে
বেআইনী সমাজ বেআইনী কাৰ্যকলাপবিলাক যথেষ্ট তল পৰি গৈছিল। যোৱা 5টা বছৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বডোফা মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল চেঞ্জ সমাজ সংস্কৰণ সমাজৰ বেআইনী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে জিৰ' টলাৰেঞ্চ লৈ পেলাই ড্ৰাগছ জুৱা মদ ভাংবিলাক আমি বন্ধ কৰিছোঁ। ইয়াত আমি বিভিন্ন স্তৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আঞ্চলিক জিলা ইভেন কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান মানে মুখামুখি হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তৎসত্ত্বেও আমি এই ষ্টেপটো লৈ পেলাই আমি কমাইছিলোঁ। প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাওঁ, অচিক জনাওঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি ভলুণ্টেৰিলি এই কাৰ্যবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে যথেষ্ট কম পৰিমাণ মানে এইটো মানে হৈ গৈছিল, মানে তল পৰি গৈছিল, নাইকিয়াই হৈ গৈছিল। এতিয়া দেখিছোঁ এই নিৰ্বাচনৰ পিছত যিহেতু দুৰ্গা পূজা হ'ল, এতিয়া লক্ষী পূজা চলি আছে, তো জুৱা মদ ভাং ড্ৰাগছ সমাজ বেআইনী কাৰ্যকলাপ এতিয়া বিটিআৰৰ 5টা জিলাত যোৱা 5টা বছৰতকৈ বা যোৱাটো দিনতকৈ মানে এতিয়া বেছিকৈ বৰ্ধিত হাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইটো আমাৰ সমাজ আমাৰ অঞ্চল জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মুঠেই ভাল সংকেত নহয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বৰ্তমান নতুন যি চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি নতুন চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকেও এইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। আমি বিনম্ৰতাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক কঠোৰ স্থিতি ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নাই 2020 শান্তি চুক্তিৰ পিছত মদ ভাং জুৱা ড্ৰাগছ মানুহ সৰবৰাহ আৰু আন যিবিলাক মানে বেআইনী সমাজ বেআইনী কাৰ্যকলাপবিলাক যথেষ্ট তল পৰি গৈছিল। যোৱা 5টা বছৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বডোফা মিছন ফৰ ছাষ্টেইনেবল চেঞ্জ সমাজ সংস্কৰণ সমাজৰ বেআইনী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে জিৰ' টলাৰেঞ্চ লৈ পেলাই ড্ৰাগছ জুৱা মদ ভাংবিলাক আমি বন্ধ কৰিছোঁ। ইয়াত আমি বিভিন্ন স্তৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আঞ্চলিক জিলা ইভেন কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান মানে মুখামুখি হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তৎসত্ত্বেও আমি এই ষ্টেপটো লৈ পেলাই আমি কমাইছিলোঁ। প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাওঁ, অচিক জনাওঁ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি ভলুণ্টেৰিলি এই কাৰ্যবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে যথেষ্ট কম পৰিমাণ মানে এইটো মানে হৈ গৈছিল, মানে তল পৰি গৈছিল, নাইকিয়াই হৈ গৈছিল। এতিয়া দেখিছোঁ এই নিৰ্বাচনৰ পিছত যিহেতু দুৰ্গা পূজা হ'ল, এতিয়া লক্ষী পূজা চলি আছে, তো জুৱা মদ ভাং ড্ৰাগছ সমাজ বেআইনী কাৰ্যকলাপ এতিয়া বিটিআৰৰ 5টা জিলাত যোৱা 5টা বছৰতকৈ বা যোৱাটো দিনতকৈ মানে এতিয়া বেছিকৈ বৰ্ধিত হাৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইটো আমাৰ সমাজ আমাৰ অঞ্চল জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মুঠেই ভাল সংকেত নহয়। আৰু ইয়াৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু বৰ্তমান নতুন যি চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি নতুন চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰে তেওঁলোকেও এইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে। আমি বিনম্ৰতাৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক কঠোৰ স্থিতি ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।